Ketheka mulithiri na karibu sana kiri mubango yo gima bamwire yo ni mubango yo kugera ntuko sionde cia Alhamisi kuma thaa 3 mwanka thaa 3 na nusu turani kenda gutira uwe mulithiri wa Miro TV uri na ugima bubwa bamwire ntukerwere turi na kaita kakega kwareria thina ikomenyekana ya sepsis na nteninka ningwatanete na Daktari Mate kuma Wellness Health Center. Karibu sana daktari. Thank you sana Teri. Kethe mulithiri wa Miro TV. Muraithiri wa Miro TV muga muno. Maritwa ni Dr. Mate kuma Wellness Health Center. Nendo nkurigana umba kumona ni kuntuita Continental. Ni kutionde chia Jumatatu. Uweja Continental every Monday. Ukithogitimana Dr. Mate wengwa na andu bangi muno ta daktari ba mirire pedo bari bakiuta mandu ya mirire. Karibu sana daktari. Thank you. Nende tutonyakiriro rero turantukairwa renkenda wambirire no thotairia sepsis ni mbira. Sepsis ni idhailwa kai kana area tuta inflammations na ria mwiri wetho kiwato ni murimu muno tuga infection na chetho kiwatakanye gukumandene ya tharike mwiri nutho wa uri over infected kana ria to wawatanire tetaga localized infection pengine ya bacteria, ya fungo, ya virus kana ya parasite mwiri nwithagwo kirespond kana ukiria kurwa menya mwiri uri uthithitwe ntumba kurwa na mirimu nande in the process immunity kana askari jaria ja mwiri bakambiria ndoa na ndoa bakambia kurwa na the pathogen either ni bacteria ikathia kindu itagwa antibody ya gwita kurwa na antigen iria ya bacteria eu either ni virus either ni parasite no gweta na either ni kindu ito fungo no gweka mwiru kathithia in we process eu kana mandu ya kithithika mwiri nomba uconfuse watwika kwangarata na memory kindogo no angarata na memory nandi nio ukambiria kuthithia askari ba gwita kurwa na cells iria healthy cia mwiri the normal healthy body cells na jano tuambairia kwa muntu ena thina ya sepsis sepsis kwa njira ingwi ni mwiri wina murimu yungi alafu ukwambia kurua na murimu uria urirwa mwakana the healthy body tissues kana cells tukarikiria utuna thina ya sepsis kana reaction na reaction ya tugeja ni mwiri wina rwakai the localized area kana mwiri juonde ethwanira tuga general infection mtana ariare na rathine kuma daktari thine ijaga nuntu bwa kindu itagwa triggering triggering ni kuwa mwiri ugikirwa kindu ukwira nandi una bacteria tu for example ina bacteria ya typhoid bacteria typhoid ukumande ne ya tharike but ni thawe ingi sana ndeni yakiu nande mwiri ukauga atiri gatuthithie askari bakurana bacteria je ya salmonella typhi bacteria ya salmonella typhi ikethwa nao iwita ikukumandene ya cells the healthy body cells yambiria kuthithia family nao kana yambiria gucwa makao yachwa makao nao nandi askari bathithwa bageta batiumba guchagua kana kwathurana iji ni bacteria salmonella typhi cell ni cell ya mwiri jwa muntu yu nandi au no twambagiria thina ya sepsis ka au no the cause ni triggering ya murimu fulani ule ndeni ya mwiri ukambia kuthithia kindu itagwa antibody cia gwita kurwa na antigen ikiu nikio kiuma kiongo gute kindu kingimana na sepsis bere muntu atha sibitari na tomba kumenya ari na sepsis ule muntu amba kumenya ena sepsis itwira muntu kana mwajie murimu jwa sepsis ni thagoro gwatio munene sana nuntu no gwate muntu natiramenye kana ena thina ya sepsis but ndali ejeje na sepsis ni ndali very common ndali cia kawaida ndalimwe murutira ni witaia ukakiruka 38 degrees Celsius kana ukenama ngulukia 35 degrees Celsius na muntu uria akethirwa ambiria kuinaina kana kwiwa mwiri jwawe utina inya kambia kuinaina wate muntu ntawa kwiwa mbio sana batwa mutongo kewe na murutira kana ka mutongo kewa ena mbio sana iyo ni ndalili ya konia netho na thina ya sepsis kintu kingi tharike nuntu ni kamata kintu itagwa antibodies kana askari ya mwiri ni thagirwa ikirwa ni tie wita na mbui
ou ikethirwa itambara ou ategwa pressure ukethirwa uriro pressure yaku ni ambitie kuinama iria itagwa hypotension. Pressure ikethirwa kinama nguluki ya mimbi kulingana na miaka ya muntu below 100 milligram per mercury kulingana na uria kali ukona wina thina ya hypotension. Bangi bethagirwa kulingana ethon ni localized sepsis tuwe for example ni thina irari kiu muntu uria akarumwa ni kiu sana na mwakanywa ndawa ili kwa kiu ya wete gucenjia tigaki anywe ndawa ikomba ku react igitirita sepsis. Localized ingi ya ngocini ukona muntu akwambia kuma kindu itagwa rashes kana tutundu tunini na tukauma runji na tutha turi reddish ukona muntu akiwa unji ndi na infection nga yambi kana mbi but ni sepsis. Bangi bethaga mwiri ukithira inya kana muntu akiwa kunogera na uketha muntu ariuga mwaka mendo ja wariuga tina inya nuntu ria muntu ethwa na thina ya hypotension nikumanisha tharike in the sensory organs mendo neuro kanywa bibionde ikethirwa ngwiji awiri slowed so muntu akethwa na silent recognition kana kwithira mwaka kindu kumba kuthio kithiria ngwe kawaida giritambara ukethira the sensory organs itiguthia ngwiri ithiria na rwiro na mwaka the brain ikethwa itikuthia ngwi kana itigwitania na mwiri uri ukwita uketha muntu nambirie gwita na maguru but akili yawe kana brain yawe ekarindi no muntu etaka warimo akaiga ni mbiki aningithiandi nuntu bwa kwithwa brain yawe tekuthuranite tekwambiria wita but kimwire wita tegwitanagia na brain. Daktari bwana antara beto tuko mami ele ari no ando beta otuko ni kindu itagwa the sleep stages. Stage ya mwisho ile itagwa dream. Na ndo kinya ku dream ukalingana how vigorous it is kan ina inyoka riatia ethwe na inya sana na mwiri waku cionya inya ugaukira wambire wita but uteto tuko nundu wa sepsis. Nandi ethwa sepsis affected the ila twitaga the vital organs itema mauri mbigo and other parts nombe kurete thina ingi cia mwiri na muntu nombe gwatwa ni kindu itagwa septic shock na muntu uri kona akuringithwa ni murimu urimwe bwambirie gwikia cibitari mukiwa kawira urimwe gutekumenya thina ni mbi but of course akinya cibitari first aid ithagwa ya ku reprieve muntu uri umwe kuri sepsis nundu mwaka daktari atekumenya thina ni mbi twambagira ku treat sepsis o muntu ni ombe gwatwa ni sepsis shock na akethwa kuringika na ndali ya mwisho ithagwa igikuo obvious nundu ria muntu agwatwa ni sepsis shock within 12 hours ithatakinya in any health facility into ventilators muntu ano ithwa gitutigana rwiro sana. Ni antabara kubado wati ni boko wata ni sepsis. Antu abari ugwati-ini number 1 ni muntu uria wikara agiajajiwa ni mirimu ya infections kana mirimu ingi ya autoimmune disorders. Letukaia euria infections no tuge muntu atura kuga for example eta cibitari ategerwa kero ni typhoid agitaka nywa ndawa agikarakara kaire agitaka kaira kero ni typhoid kana andu abejagwa sana sana ni thina ya H pylori ugikarakara ni H pylori ni itire cibitari no tirutire H pylori nywe kiti ndiku 14 wanengero ingi ndiku 28 ugikarakara kaire ukiwe kuthira mbatu ugikarakara kaire wajua turuga mirimu iji ithagwe kirioka ikithira igeja kairi andani ubari gwatini number 1 nuntu mwiri kuna likelihood kana kuna that chance ya kwithirwa murimu uria ukicreate normality with the healthy body cells na umwiri ukethwa wina inya wa kwathurana kana to differentiate the normal body healthy cells and tissues na the antigen itself ukethiria memory iria ya immunity getekura mbara na muntu ni muntu wa mbere gwithwa ari watini jogwa jweni thina ya sepsis ondo ara matura bakiuga oni ndungwatwa ni homa na homa ni flu ni virus ikabwe yongwa utita mwaka cibita utinda umwa ko nyama ga painkiller is a treatment by the way no ithiro muntu uria kawatwa ni njoma rimwe
ikamwata awatu mwaka ni sepsis nundu ya ni virus. Antu bangi ndagona bena thina ya autoimmune diseases. Autoimmune kumanya jwa autoimmune na sepsis. Autoimmune ni kuga mwaka utajitwe ni thina iriku kana iriku, but mwiri jwaku ukambia kuthithia into kiawita kurwa na a certain body tissue ndeni ya mwiri. Ute murimu ute infection iriku, but sepsis kwina infection iriku kana kuna murimu uriku na ndi mwiri ukathithia cells kiawita kurwa na normal healthy body tissue plus the antigen. Autoimmune kumaanisha ethirwa mwiri nombe kuthithia cells antibodies kiawita kurwa na just normal healthy tissue in a certain organ. Kumaanisha mwaka leo kawatwa ni infection utirio mwiri uju ukomba kwathura na infection iria na the normal healthy body tissue nundu ni mwiri kureact wongwa. Uketha mundu uri gwatini sana andu bangi ni andu bawakaina community areas netho mundu akwatwa ni infection nundu bari karabe for example be in a police station na military camp in a school staff room au no kwana andu anene bario kirasini ni arutwa bario and in other community gatherings kana kule kwithagwo kuna andu abaingi ukethira au kwa andu baingi sana bajitwe but nundu kumuntu ethagirwa atonagia ndarichi ya murimu mapema akauma aruna murimu kare nagu but mbele mwaka menyete kana ajitwe mwiri wao ketho kwa overreact no kathia kintu itagwa sepsis muntu uri arwatini sana wao thina ya sepsis. Antu bangi ni bara petha bagikala sibitari the health care personnel na antu beta gwikalia aje sibitari tugaine tagwe na mirimu mingi sana nundu na mirimu mundu ajua eta sibitari. Daktari na wali nau arita health care personnel arit professional yawe kana ngwini yawe kawaida ni kwitha gitirima na aje baba ingi sana and of course ni muno ni twira mandaktari twetha tuna kindu itagwa latent TB ou ni twetha kamatete njamti cia TB kumaanisha mwiri jwaku nombe no recognize TB ire latent ire deactive yambe kurecognize nande ujo ni murimu uri mwirini na nuntu ni latent na tekweli active mwiri no ambe kuangaratana ma memory kidogo ukuna TB iri mwirini kwambie kuthithia ndwana TB ire. On the other side mwili na aria infection ya TB ire gutini TB active irio ou ile gwitwa antibody tieta nao ni mbigajwa the cells iria ire au ithwa ni ije niyo tugitete kukura ou ikambiria ndwa na that healthy cell na niyo tukua ni sepsis. Andu bangi ni ana betha bari prone to infections uketha mwana no awatwa ni thina ya sepsis na rwiro nundu bwa kwithirwa agekala kiwa agiajawia kagita wa kagita na andu bangi ni bara betha gwa na thina ya inflammations nundu wa condition fulani kitha muntu ena thina ta asthma muntu na no ethwa kithithia antibody cia kulana condition ile asthma na ni healthy body tissue na andu bangi ne bara bendete kunywa ndawa sana self treatment kana ndawa nyanda chita wa hormonal therapy treatment ne muno yitumikana kubanga uciari kana gutirita ekura bakinya kindu ta menopause post menopause syndromes uketha hii utwika so persistent muntu alienda gutumira hormones so in such cases ukethiria muntu aliyeria kwinika kindu fulani mwili kauga ari uyu ni murimu wa thithwa aja na ndi mwili ukambia kuproduce antibodies kiawita kurwa na murimu ro wa thithwa but instead they are healthy body tissues kana cells na ndi ukaumira kwina thina ya sepsis. Igwa sana daktari. Ria muntu ya sibitari na thina imbe batire kuthira kirigera in terms of treatment. Ria muntu eja kwi daktari au kinya na mbele ya kueleza daktari kana kwira daktari tega ngozi ya wore kali ringi na mumero na thina nundu sepsis gutena wetu mpaka atandeni ya mwili. Daktari hatega na rule out tugakurura out diagnose nundu ni kurura out sepsis mbele akambiria
treatment kana guthithia treatment gukuthondeka kuringana ndariri ndariri ciakambia gu treatment mbere na ndawa iria agakorwa mbere ni njitagwa anti-inflammatory drugs nundu sepsis ntuge ni inflammatory ukanenga ndawa njitagwa anti-inflammatory drugs na ndawa ni cia rwakai kana cia kuriria mwiri utikaiwe murimu ogu arigiria rwakai wikethwe step 1 ya kwitha gitirita kindu tagwa sepsis. Number 2 daktari akenda kumenya ni infection iriku iri ndani ya mwiri igucumbura ogu aketa amenye wina infection pengine ya typhoid kama for example typhoid kana wina H pylori ogu kuma hau akwenda ndawa cia gutirita typhoid. Ethirwa ni murimu uturita gucumbulita kagita daktari akwira murimu to autirita kagita fulani niguo thina iria ya sepsis ithwe kithira netho kona thina ya autoimmune disorder kana ukona condition ya asthma akwira kagita konde no mwaka wikarage na kindu itagwa management drugs cia kwithwa ati asthma iria utire attack ya kuwategetia sana so that's that ikatuma mwili withokithia antibodies cia gutakurana normal healthy body tissue unu wantu baita magitriitwa teri ko kumaanisha wina thina uria ukinya ndawa cia mithemba mwanya mwanya cia mirimo mwanya mwanya gukaringana ni mbige gutiriga thina ya sepsis for example tuge gutiriwa ni amoeba ndeni ya kiu uheta mbere daktari amaninji inflammation na ndatuita anti-inflammatory drugs no evite mwaka kumute cindano kana wina sepsis nuntu wa rheumatoid arthritis nuntu iria ni autoimmune disorder mbere ageta kumute cindano cia rwakai na inflammations nituita non-steroidal anti-inflammatory drugs ageta mbere akunengere ndawa iria rwakai rwina manandi no step number 2 ni kundiagnose iria mbere tuge ni kurule out wa rule out that is sepsis ugakomesha ya kaili diagnosis kumbe yaba madaktari abo batisha tekumbatisha butedera kuishwa tekumbatisha ni kurule out when you rule out ni kumaanisha ugumenyeje ni thina fulani so wambo pambane nayo wa pambane neu na ntumenye the cause ni mbi diagnosis no makethe ona facts scientific facts etho ni thimi ukathia scientific facts cia laboratory ikonania ije ni thina ya typhoid ije iri gukari thina ya TB ije gukari thina ya kintu fulani waka agatirita thina ya scientifically kulingana uria athiria diagnosis no thina no irierwe tuge sepsis no irierwe nuntu in most cases no kweja nuntu wa infection ye ndeni ya mwiri ukomba gutirita infection kagita kalwe bua ndariri ya thina fulani weta kwenda daktari akomba gutega kona thina ya sepsis akali sepsis but infection akaligiria overreaction ya mwiri even ndabatura na condition ya midembe mwe ta ile ya asthma ukaligiria sepsis na njira ya kwithwa ukinywa ndawa citagwo management drugs iji cia muno cia asthma citagwa antihistamines cia kurigiria that attack ya asthma ou nombe kurigiria sepsis na kwithwa gitirita murimu uria na mapema kana kumanage mbaya sana tutekire complications na mpoi muntu agwatwa ni sepsis pengine atamenya kagita kario ni sepsis ikumsumbura kwa mbere nirikagiria iri septic shock kana kwithwa mwiri ukiringika nuntu ukuvareact sana uketha ndamu igutiga gwita kuri vital organs na muntu ari negetha wetutiga. Number 2 sepsis nari eta kwithwa kuna overreaction ya cells and the immune system sehemu ile nitheri igituika ranjiri affected na ikethirwa ikundifiga kana ikuthukangia kindu itawa the normal structure ya organiria tuwe for example ni ngosi iwita ikwambia kura ngosi-ini yathia kindu itawa rashes na rashes ya nuntu ichiruma ndamuni ukethia au gutiwa na kalonda kara kabua ugatiwa kuna kindu itawa scar na scar tundu mana ngosi ya kawaida ou kutangwe kwa ngosi etho ni excretory kuruta ruko ndeni ya mwiri semwire na scar itithwe kiuta
The good thing with the skin is the second largest organ from the liver. Mwaka watiwa na kapisi kangozi kanindi ni kakaruta ngui nundu mwana gitema mwaka watiwa na maybe 200 grams ikaruta ngui nundu ni the largest organ. Wou gatukua ni thagirwa sepsis ni thagwe kithukangia organs cia mwili na ikaremwa kuruta ngui ibatere. So the next thing ni mirimu ikambia gwija mingi nundu bwa kwetha mwili utina inya wa kurwa na mirimu. The other thing ni thagirwa ikindinicha kindu itawa proteins cia mwili iria tuganitio ichitawa immunoglobulins. Immunoglobulins ni a type of immunity ya kurwa na mirimu ta malaria kana infection ya mingi. Okethira muntu agajwa ni murimu but ethwa tereta sibitari igapindi nandi ajua eta sibitari direct nundu mwiri jwa gutina nyo akorwa na mirimu. Yani uketha mwiri jwa ukethwa very weak nundu ni ethwa kindi nature na kathungagia proteins iria immunity jumba kurwa na mirimu. Ibya sana tukithirikiria twire na latombo kona na ugeba kubamuthia. Ndu ngwenda kwira muthikiria murimu jwa sepsis ni ugwati kuri ugima jwaku jwa mwiri na ni murimu mba kurigirio ni murimu mba gutiritwa but ndakwira ukarekerio watuika septic shock within 12 hours mundu anethagirwa ari agitutiga but no ite no gatiritwa mapema no ketho gicoka kuri mwiri jwaku uri eruthi bwega uromba kuona Dr. Mati mbere andika namba ya thimu nundu ndiku cionde cia Jumatatu mbithandi Meru Town Continental Hotel Jumaine mbithandi kundu gwitawa Maua Samaki ndika Jumatano ni mbithandi Chuka andu ba Chuka na babone Jumatano euraketia serum number M15 namba ciakwa cia thimu ni 0727 146 017 0727 146 017 kaneringi Airtel ni 0784 143 578 0784 143 578. Ibya sana daktari ngosokere nkago cia mwanya muno nontu bokona kanya kakwatanira na batu ntukwirware mulethiri wa Meru TV kana mulethiri wa mubango yogima bamwere au notekira katanta ugoro borware keregira kwikura thoma na kinya ukenera mubango yetu yantukwirware ethira wina kaita akea kitawatiri mbaba. Anuje no waranire no bichi cia Meru TV na There FM ukaigwa kuri ontoboti ukugweria kumakere programu iria igweta ruone nandi no tume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutv.complaincenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurukira 0140 794 142. Meru TV chionere mwanya.